Karbi Anglong long ke do penang ke thek ke rebang ku tum pen chi ki ching wai det pen a phi Karbi Anglong long pu thot isi ing tangkring ratcharia song akenak so da pu thak ma tha ponsi pini dak ni tum political convention isi pha pon lo ta sila bangso political convention along nang kidun ke the ki ding tum pen cheng lo ko mosting ko ra throk ara tum pen chi ki ching wai pen si isi autonomous people's movement ku isia political party pini ni tum dak pang dak pon lo pen ja semer la bang so song men ke claim pon ni bang non kar biang long lo isus mo ha ke do pigili tum ka do wida thek long lo apong puruna ni kan dak state le puno central government tum le puno la bang so 244 a pinian ta la tum nang ki pe ta sila bang so moment ing tang kring pen puthot ke ja pon tu ji phanran pur pak pen ise ke mang lo adun thu bange kar biang long inter state la pen inter district bordar sa mokha pinian ta 1951 ni kani tum district ke long a hut adu ya hoi siri pa me fit pusutami non ke do bom kar biang long ka chari pon bom tabang so tim kar biang long atum ka chari ke thek hela pen ke ka chari ke chok che ajoine longri adui a hoita pini tir kedet ason lo la si la dak isi ing tangra kar biang long tomas council long ta isi emithanga local self government emithang kar biang long amana peng ke rai thek la dak kar biang long long ke do khei bari matum phan ke rai thek inglong aso tumalong le phelang phan ke rai kom ki pithek la son isia sarkar kapang ni kenang sot apu thakta matha ponsi la longri aduya hoi long le phelang ke rai kom je ka che song ta non la bangso autonomous people's movement pen isa agenda son sinili tum deng pon po la pena bangya ko puthot suri achiri along le the semet kumpini phan jor et pen kar biang long long ke do inglong aso ke barim tum phan masi pini eviction ke claim pen la mane refugee ka paman je phanon ke do ma government the semet bjp government tum la so kabori la bangdali tum hin pen ke ingtang rak pen che song pon po la pen ke da kar biang long development of farman ke wang kuti atangka la elected la pen ke elected along ka cher abdun e phar adon arab tum chudet alang li tumang bong che thak det alang li tumang bong chudet jui idet lun idet kan idet hem rich che nam idet ajok ke ong dung 95% arong arublong ke do akar bira sange padubok la sila bang so ke chok che political administration system ke larji he huya ke mang pensi pini bang dag isi ing tangrak kaduk ka we arat pen da me mane therapet ding rapet plang rapet phi rapet thege pan ching thu rapet thege pan sarkar along ke do ana khie dat ku kacheron kache bagalong ta kapache tang pet thege pan labang so ke mang besuri tum pini dak racharia song isi amhang bangke pathek ponang koklo la pen ke wang jilang arni noli tum prabjin pen central committee pini tum dak seng pon lo la pen ke kar biang long la pen ke dimha sa long sa tum la LA committee ni tum seng pon po prabjin pen la pen ke constituency committee tum seng pon ji la pen ke PS committee seng pon po muti bang ni tum September a cheklo pen lote kar biang long long bangke ingtang rat ka che song a bangke ni tum hin pen intur po vijar eviction pen chenglok lai ason BJP tum kachari ke chok che pu thake ka kham khe ka che song tum hin pen intur pon po lahan ipu Kimi party seng allo APM Autonomous People's Party nitum jasemet nonamat manitum kamatha so party tum ideology ba principle ba non pranga program ba kamatha pon ko sonlo aso puta la bangke matke minanggalang tum yello anoni si alam bangke jasemet ini Karbi society ki divided lo politically divided socially divided society pura fracture lo itu bangke kopil ma sanchom lo lasi ajar kache song tame emprek sitame pini paprangun derlo ajar rason mung sitame Karbi Anglong kang thur ponji Karbi Anglong kimi kikim kerang ponji panse tame teke derlo student organization da divided sanchom itum Karbi association lesere lami tame political party ba rason kadog we tame society mansi tum sanchom asini to abangke non semet bangke pro autonomy emprek kyang bang puan to farmangke tu ke pangun ponji panse claim ji koson se daki to mong hoy differences of opinion do eto mong kamata kaprek do sitame akema kamang kata cekadia masondo sitame itu mai koson se pangi ponji ma koson se pang don ponji ese greater unity panse itu kam claim dak mane ka fere nahi alama be kang pinik kitu nahi alama be ase nitomang all pro autonomy bangke for greater unity ase dak ni tum laso heno tum intir klada intiret ake mangala